Roy Lingdor Thabar, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 22 Nongspong Soyang District Council constituency or Legislative Council, do swear in the name of God, so solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Mahe na shalin dat kil o uklur ipa kat bani kwa ohagaman hidon upuk orang kesa sencar thaba jong upai pa rekat batu raye radam baro nginyam Uba Sensar Kupar Roy Lingdor Thaba Ulong Baun ai ke jing Shakri da ke jing Songret bat da ke jing in bat unyele kat bala hai bor banjarap ye ki ba ke konstituensi ya kani ka kentin ulang pet sengau hadin ke jing pendap jugu ban thep kerteng geladi DC office Shillong menta ka lai tarik banai baar hajar opsan na ke benta banyakun ya ke jing jit ya economic khmat sya ke yeng darbar thawan ka Khas Hills Autonomous District Council la sakhi ya ke jing tuot kinong krishan na ki kentaj bopher jong kanong spong soyong MDC constituency harikat kesul ke bakihala ha ka bom hau ba sensyar hadin ke jing thap kerteng uba sensyar Kupar Roy Lingdor Thaba kipat ba kila ibu renti lang ban senran yu na DC office Chelong kibala ap lupa siteng lingti belet ban pensingan yau ni UMLE bat hakuju Kupar kurtong ke UDP syaka jaka sa ajungu hasoyong la sakhi ya ke jing yashat kipat ba da ke jing kermen ba uni kurtong un sara saya ke MDC election hajar arfusan na nongspong soyong constituency dah kaba penpau bawat hai por balingkot kum UMLE ulala ban penpoi ki skim kar badai ban pelan cakipat ba bat kinong krishan kibu saya kathong bon salet sasha KHDC kepada kejaka ban yathau an bat penskem yaki an ban singan kabri nyotrem na kalyang ba sensar habakren chaupat ba ula penpau ba kadai kedin jad imahe don bon un Shakri ye kipat ba bat kumba umahe HDR Lingdor bang kuai hadwar ublei ula le un jai beteng na gebenta upat baro ha ke bor ula ani betul lawan hanni haye kumba juele ar pusan snem lai pusnem shwa mahe nang ne gaye wiel nang ne ga transfer wiel hadin gajing lama jong he shwa bang kladu ulai ti ya kakam jongi haka parti hidupi barha bapak ubu kathong ban penyo de ki hajar teli kilong ye ki baduk nangta ka financial assistance ye ki baduk bakrdo bat kumjo ki scheme bade ban punpoi kat kum ke jingya ke por dah keba kenturu ya kipai ba kinum sya yalam bakla Henry ban yaine bat ya sya batu onom song thai un le yala ka kamram haki por ban wan lingba kenang yalam haki unit baper ha kawai kaliang ulapan pau ya kejing kemen wat hi por balingkot ka jingra jungu banyakun ya kene ke MDC election anda kipai ba kiwan da kejing chenya wat pen pau ru kejing et yu na kaliang jangan tresiton kapangala ben penkonlog ya pri daduna na kaskim na plaru ga ngalong bakloy nam tha ki pi jong pi ki pai ba be thayi magadane ata musim adane ata musim takada wanoi pinga kren yole si yo pi baklalin ting ning MDC yo don become nang uthli ban penbe je pi wan nan be ulapan sego bak election kadai kejing mare thong haban pek ya kejing kut omban bishar no ya kejing sedang namar udang sujok ya ke MLA election bat sisin le ya ke kambaro anomla andai upan ya kejing sha na ki ba un sale haki porban wan war ba hi ubastat un sa bishar Mahe jing tu babha ulang kan kup
Oi babait kibade kinonggersan kijonga berkomjuru kiwe dak mesim ngabo surit ngapan kata kacikersan tapi ailang kata tiga diang tiga mon kacikersan beginyo atau kajingjob nam ta kani election MDC dak mesim ngabo surit ngano ipi ngatre bun gikam apa ni sistem tulong kebi Aisyah kadang don kini sansnem ada nam ta di MDC min trestam benyo ningkong di kapuram at kumjuru kajingjob namta ke parti UDP kepada ini po nongspung soyo posisi publisher. Oh hakabam, 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 oh hakabam. Kaban. Sepi sakundang sakara